Mu karere ka Nyagatare imirimo yo kubaka urugomero rwa Muvumba Multipurpose Dam igeze ku kigero cya 61.5%. Rukaba rwitezeho guhindura ubuhinzi, kongera amazi meza, gutanga amashanyarazi no kuzamura imibereho y'abaturage. Uru rugomero nirwuzura ruzafasha kuhira hegitari zirenga 10,000 z'ubutaka, rutange megawati imwe y'amashanyarazi ndetse n'amazi meza arenga metero kibe 55,000 ku munsi. Ruzaba rufite ubushobozi bwo kwika metero kibe miliyoni 55 z'amazi. Mu ruzinduko yagiriye kuri uyu mushinga, Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva yasabye ko imirimo yakwihutishwa kugira ngo abaturage batangire kuwubyaza umusaruro vuba, nyuma y'uko hagaragaye ubukererwe bwa 6.8% ugereranyije n'igenamigambi ryari ryarateguwe. Uyu mushinga watangiye mu Kwakira 2023, bikaba biteganyijwe kuzarangira muri Werurwe 2027, ukaba umaze gutanga akazi ku bantu 1,200. Uterwa inkunga na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere, aho ingengo y'imari yawo igeze kuri miliyoni 166 z'amayero n'asaga miliyari 280 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni umwe mu mishinga minini u Rwanda rwitezweho mu kongera umusaruro w'ubuhinzi no guhangana n'ingaruka z'amapfa.